Svi ih imamo u kućama, koristimo ih gotovo svakodnevno, bilo deterđente ili jaka sredstva za čišćenje i dezinfekciju. No iako ih često upotrebljavamo, rijetko tko zna što označavaju upozorenja na njima, jer za 23% svih otrovanja krivci su upravo kućne kemikalije. I to ne zbog proizvođača, već zbog nas samih. Kako bismo vam pokazali kako se s tim bore profesionalci koji čiste po 8 sati na dan, Ema Branica je spremačice oboružane sredstvima za čišćenje odvela u tipičan muški stan. Stan kojem je čišćenje bilo itekako potrebno. Nudili su kao daj budem ti ja počistio stan, ne, budemo mi samo sljedeći tjedan. Taj sljedeći tjedan nikada nije došao, a ovako to izgleda kada posao preuzme kontrolu nad vašim životom. Borna ovdje živi 3 godine, a Dino mu je cimer već 2 mjeseca. Uglavnom smo leteći, dođem najčešće doma, presvučem se, palim dalje van. A ovako izgleda njihovo čišćenje. Pa jednom mjesečno sigurno usisamo, suđe peremo svaka 2-3 dana. Šalice kad nemamo više u šta točiti kavu. Stoga smo im odlučili dovesti stručnu pomoć, ekipu za čišćenje. Jel vama treba čišćenje možda? Da, gdje dođemo? Zadnji kat, hvala. Dobar dan. Dobar dan. Marina i Helena nakon 4 godine u ovom poslu znaju da se odmah moraju baciti na čišćenje. Nema vremena za čekanje jer zna se što se treba učiniti. Ako se recimo nije kao kod dečki čistilo 2 mjeseca, onda obično za ovakav stan recimo 20 do 40 kvadrata treba 6 do 7 sati prvotnog čišćenja, poslije je lako održavati. A kada se dugo ne čisti, na prljavštinu se ide svom snagom, najjačim sredstvima za čišćenje, onima za koje je potrebna zaštita. Trebalo bi zapravo da se radi po pravilima struke čistiti s maskom ako su ovako izrazite i jake kemikalije, ali onda ne možete disati preko maske. Nije uvijek lako raditi rukavicama, kližu se stvari, ako imate nešto, ovakve stvari se mogu raditi rukavicama, ali ako recimo perete posuđe ili imate nešto što se može razbiti, zna se često dogodi da ispadne i da se razbije. I to gotovo svi kada radimo. Između ostalog, te kemikalije kupujemo na policama trgovina gdje je i kruh i mlijeko i koristimo ih otkad znamo za sebe, pa ih tako ni ne doživljavamo kao neku prijetnju. Nitko ne pretpostavlja da će neko koristiti nekakvu kućnu kemikaliju koja je na ovaj način označena bez rukavica. I to piše. I ne treba to zanemarivati. A razlog zbog kojeg to zanemarujemo je jer ne čitamo deklaracije na kojima piše o kakvim se kemikalijama radi i to uz jasno označene simbole. Znamo li što znače, provjerili smo na ulici među ljudima. Koji je ovo znak? Što označava? Ne znam šta. Da je štetan po okolišu ili zdravlju, tako nešto. Ma, čitam vraga. Pretpostavljam da je neki otrov ili ovako nešto. Nemam pojma. Zabranjeno je s time raditi jer je opasno. Aha, a prodaje se u dućanu? A prodaje se, svašta se u dućanu prodaje. Ne, ovaj simbol ne znači da se radi o otrovu koji ne smijemo koristiti, već da je nadražujuć u dodiru s kožom i sluznicama i to ako kraj njega piše XI. Ako vidite ovaj isti znak, a da kraj njega piše XN, to znači da je kemikalija štetna. Udisanjem, gutanjem ili u dodiru s kožom može uzrokovati kronično oštećenje organizma. Oznaka za nagrizajuću kemikaliju znači da u dodiru s kožom uzrokuje oštećenje svih slojeva kože. Kućne kemikalije su kemikalije najnižeg stupnja opasnosti i zato vjerojatno i nekako omalovažavamo opasnost od tih kemikalija. Jaka sredstva za čišćenje imaju iste sastojke poput šampona i deterđenta, ali imaju i ono što rješava tvrdokornu prljavštinu, a to su kiseline i lužine. Svi drugi sastojci nisu problematični, nego baš kiseline i lužine. Jer one nagrizaju kožu i njihove pare u spoju s drugim elementima oštećuju sluznice. Osjećate, gušenje, peckanje, žarenje u grlu, u gornjim dišnim putevima, u nosu, u ustima, suše vam se usta, teže dišete nakon nekog vremena. Kako dalje biva, ne znam, jer dotle nisam još došla na sreću. I to su osjetili svi koji baš poput Marine svaki dan čiste po nekoliko sati. Nama koji to činimo u vlastitim domovima 1, 2 ili čak 3 puta na tjedan, to se gotovo nikada ne bi trebalo dogoditi ako ih pravilno upotrebljavamo.
razmišljate koristiti to već godinama, ne treba mi ništa. I nećemo trebati ništa 3 godine i onda dođe 4. godina, ne znam, stoji prva uporaba i posljedice su tu. Bolje se štititi. Jer ne stavljamo rukavice kada bismo trebali i ne prozračujemo prostore dok čistimo. Jel perete s rukavicama? Ne perem. Ne. A kakve su ruke poslije? Poslije namažem sa kremom i to je to. Sad ću pokazati kako možemo očistiti mrlje na vrlo jednostavan način i da žena bude sretna. Sve je više onih koji svoj dom čiste prirodnim sredstvima, baš kao što su to činile naše prabake. Marijana koristi samo alkoholni ocat, 70% alkohol, sodu bikarbonu, sol i limun. 20 kuna sam potrošila. Da. A mogu kompletno, znači s ovom količinom mogu očistiti vjerojatno kroz 1, 2, 3, šta sam zavisi, mogu očistiti znači sve površine koje su mi tu, čak i prozore naravno. Ovako ona čisti kupaonicu, skida kamenac i odčepljuje odvode. Vidjet ćete zanimljivu reakciju koja se dešava, recimo možete odvod, ovako malo stavimo, posipamo. Ako želite malo odčepiti odvod ili očistiti, samo ovako sipate malo unutra i dešava se reakcija. Ništa strašno, ništa opasno, ali upravo ova reakcija čisti odvode i ono što čine većina sredstava za čišćenje. Lonce oriba sodom bikarbonom i premaže limunom. S mješavinom vode, soli i limuna briše podove, a za masnu napu koristi 70% alkohol. Vidi se. Pa čak i za tepihe ima rješenje. Šalica soli, mi ćemo evo sad sipati to onako od prilike. Dodamo malo sode i limunov sok. Znači možemo zapravo od cijelog limuna, vidi se odmah i reakcija. Ja obično koristim onu mrežicu od krumpira, znate, one plastične, one s time, znam, malo izriba tepih po njemu i ostavi se, najbolje u biti preko noći, i ujutro se samo usisa tepih. I Marini, koja godinama profesionalno čisti, više se sviđa ova metoda čišćenja. Neki koji imaju problema sa alergijama, pogotovo čija djeca imaju problema sa alergijama, insistiraju na eko čišćenju sa octom, sodom, bikarbonom, limunom i solju. No takvih je ipak manje jer sa sredstvima iz trgovine čišćenje je puno brže, jednostavnije. Kemikalije za kućnu upotrebu, one su najnižeg stupnja opasnosti. U njima je vrlo mala količina štetnih kemikalija, ali ipak Centar za kontrolu otrovanja ima zabrinjavajuće podatke. Utvrđeno je da je oko 23% trovanja upravo iz ovog područja. Od svih otrovanja na godišnjoj razini na prvom mjestu su lijekovi, a kućne kemikalije na drugom, tek onda droga i alkohol. Recimo pitanje eteričnih ulja, koja ovako izgledaju vrlo bezazleno i lijepo su tako prirodna i sve to divno krasno, međutim to su isto na neki način kemikalije. Marinina ekipa za čišćenje strogo se pridržava pravila. Obično ako se rade ovakve stvari sa sredstvima koje isparavaju, koje oštećuju dišni sustav, ostavi se neko vrijeme da to djeluje samo, nakon tog vremena se dođe, počisti se što je brže moguće i onda se neko vrijeme ne radi taj posao. Ali isto vrijedi i za alkoholni ocat koji koristimo za čišćenje. On poput svake druge kiseline oštećuje kožu iako je prirodan, pa su opet potrebne rukavice. Kemikalije u sredstvima za čišćenje moraju se kontrolirati. Sastav mora biti u propisanim vrijednostima. Ja mogu reći da se ne sjećam kad smo neki takav proizvod odbili, recimo, da ne bi odgovarao. Stoga sva potencijalna opasnost proizlazi od nas samih. Koristite li prirodna sredstva ili ona kupovna, zaštititi se morate. Takve stvari ne smiju biti na dohvat djeci bez obzira na čepove. A mi koji ribamo, glancamo i poliramo, moramo znati s čime imamo posla. Zašto bismo dopustili da nešto što daje besprijekoran sjaj bez rukavica napravi upravo kontraefekt nama samima.